For today's video mga kadiskarte, once again happy new year sa inyo mga kadiskarte no. So tuig ray na bag-o mga kadiskarte para tong planos kinabuhi mga kadiskarte padayon gyapon taas tong ginagmay mga kadiskarte. Dili kinahanglan nga bag-ong tuig bag-o na pong plano. Unsay maayo nga planos tong kinabuhi mga kadiskarte ato ra gyud padayon mga kadiskarte. So karon mga kadiskarte hinlo ta sa tuang pabuyan nga gamay mga diskarte. So diskarting panginabuhi gyapon ta sa year 2026 mga kadiskarte. Bisan unsa pa man asla diha. Ang importante mapadayon gyud ta sa tong mayong tumong kauban sa tong pamilya. Istorya nila nga barato ang baboy, natural man na mga diskarte kay negosyo na pero maabot ta gud ta antos tungod ta og sakripisyo kay dili gud ta mo sakripisyo mo antos kita ra gyapoy lugi pagabot sa panahon mga diskarte. Ang importante ani mga diskarte kabalo lang gid ta unsay maayo natong buhaton, dili lang kita magpadala sa atong gibati unsa kuno diba mga diskarte pagkalabli. So moro no mga diskarte no, adili kay daghan tong baboy kay dili pa punto tali dako atong kapital ato alang diha nga naalang tay panginabuhian ug naalang tay kakuutan ug kaso magkapipit-ipit na kita mga diskarte. So moro to mga diskarte for today's video tirada mga kababoy sa taron diha mga diskarte. Daghang salamat kung abot to man kaning video ha. Salamat kayo sa imong suporta ug salamat kayo sa pagsubaybay sa akong mga tirada. God bless diha kanimo mga kadiskarte.